Tehničko-remontni zavod u Čačku svakako je jedna od najznačajnijih institucija u našoj vojsci koji se trenutno nalazi u kopnenoj vojsci, ali zaista radi na razvoju velikog broja sredstava zajedno i sa drugim organizacijnim celinama poput Vojno-tehničkog instituta i mogli smo da vidimo koliko je moderniji i napredniji u odnosu na neka prethodna vremena. Danas ovde možemo da vidimo i najsavremeniju zgradu u kojoj se rade ispitivanja optoelektronskih uređaja koji se ugrađuju u naša sredstva, modernizaciju našeg tenka M84 u M84 AS1 i AS2, ali modernizaciju naših tenkova T55 koju su neki smatrali u prošlosti i više neće imati bilo kakvu upotrebu, a vojska i tekako može da iskoristi svaki komad naoružanja koji se nalazi na raspolaganju. Drago mi je da vidim da su ljudi iz Tehničko-remontnog zavoda nastavili na unapređenju kadra, da se trude da privuku mlade inženjere, druge stručnjake, što naravno nije kraj, smatram da to treba da pojačamo i da poboljšamo i raspisat ćemo nove konkurse, tako da su mladi ljudi tekako dobrodošli da dođu ovdje. Trudit ćemo se da i kroz povećanje plata stimulišemo njihov rad, ne samo u TRZ Čačak, već i naravno u drugim remontnim zavodima u našu sastavu našeg ministarstva vojske i da pratimo te trendove koje postoje u svetu. U budućnosti Srbija će iskoristiti svoje ljudske i tehnološke kapacitete da proizvodi oružje u budućnosti, da se trudi da bude u korak sa savremenim svetom, ali da pokaže da njena vojna industrija i da njena vojska ne samo da ne zaostaju, već da su i vodeći u nekim oblastima, a svakako u ovom regionu. Tako da još jednom želim da se zahvalim svim ljudima iz kopnene vojske i iz Tehničko-remontnog zavoda na predanom i odgovornom radu, a mi ćemo kao ministarstvo investirati nova sredstva jer hoćemo da Srbija tehnološki i inovaciono nastavi da bude lider ne samo ovde, već u čitavom svetu.